Ni muvyane na ukethiana na uthocha twambi enethima ilamba inyola Kitui cha umelone wa Sua county ya Kitui mena wia munene kwa kila mekwisilia ata kwina ungi wasiana kisioni kiu uone tina wasiana ile siatwele tutwa ukuwa miaka kenda na nyanya ku moto wa ilamba ila sivyeto yekala na oswe kotoloko musine kuone siana ingi ila si wetwa tasi tumetwe ni amwe mathaithi ma kanisa wa New Canaan ulo kisioni kiu kuthi kanisa ni usu kutwa isemeso ana itina itwa kola ku nyawasio musini wa Ilovi pate na mwanya wa aseimo na indi Onesmus Salono kutoeleza Musio makuma otweni wa ilamba inyo Kitui cha umelone wa Sua ini wendeena kwikala na wia kwa kila meusilia siana sio ile sio kuwa miaka kenda na nyanya tena atoloketo kuma musini wa chuma matuku 15 valama ile semo tongo TV kana siana ile siendie kanisa na inde kama kasio kedia keko kamusi balaka wete kitumi cha kusio kedia musi ne kanisa kwethia we muso na vai mwanya kekala na valam uso wake yene kadhumwe na vai minatika mbodho mukwe avika musi na aya uso etometo mwina yasio ke kanisa ni akatwa isemeso ya Biblia kumabau siana ile sialika nyumba na indi umaeno swema ya manyasi yumalu kavalama vindu kiesiana itevo bomana ngwasi asio na indi umai ambise kumanda siana isu malawi kwa teki yaone cha usi wadhu wa kilomita mbodho kuma musi sina siana ingi na ilasi watota siya modhethi wa kanisa uwa New Canaan na ilasi asembia tina wakuona umai watu ili tuto otondo kwa ilasiya tuile mkuu atumwa kanisani atumwa kuma kanisani akezi la kezi ye hoki azia susu na atumwa atu misoa hazo misoa uzu waketi kilia kati kwa minio ndatika ta 10 kana 15 minutes mwaka meli mwaka mainite uzu wa makulio mazi okia chao mazi atu wakumia kibu siana zia lika nomba na ikiru mungu ile wando ngaliko wando wana munyi itwatu atianie na mwe kana ni mazi oka kana mena sioka ila tu kalangile ni omitu la kwa munene woki akuloni yake siana siwa azia ni ziko kumazio kai siana sioka ni botwa pinduki siana siwa ila ligile mbazio na miguu ni magua ai twatelema nina zembune vya siana sia bingwa ithanzu ya mondani magile labu maviu kama ikwitela na kundu na gu ila na wiki bachaoni ndibona kwatie siana mundu yatu sieto zitwa kadhande kwikibikibiye kalagu yenda Ilovi kula nyawa siani thukuma Motongo TV na nasiana ivina ila kwa oyu tusinenge masieto matema sina kambe tuiketa motendwa na tia sieto yako kayele sekelete aketekia wa chuma matuku 15 Itina wa maya wasiana iviko kuna livoti kwa Kivu na kwenda sima siani ilasi atomikia kwa tolo chatuele tuto maita livoti ya siani isusi atometono kutoa isi kiko ki nuwa weta mutavanyo wa kanisa uwa New Canaan ni wali kilele na kwenda kuvalanya ikwani ikusikana na athidi make uwe tuwa megito tumiwa na makewa matumie sianino yani matumie sianino moge mozino naza kwitha alama uzikide ye chini yewa aitina mekwenda kitambulika mundu ojivu nini apostle mwene kanisa nogie kwa jivu naweza kwenda kukina ngai kwani twe jivu nyaka na kaketa hakulie kana ka ndo pala matwa asiana na amunenge matukweli amusonge anengo matukweli ndauka no alile na newa apostle asiana unenye na akia mwe kwani mamini inola nilwe makwan hata nomine kwani hata hapo zoezi ngewa nini hata mukulia yakulwa mshirika wake kulongewa asiana itina wakiko ki na kalima ilamba kuona vataita mbe mafisa Moses imakuosa na mambesi kutoa yesemia tenyo ya muwa kisioni cha ilamba kusukumia kanisa usu vingwe meiweta kisio kiki na wia munene wa asiana sio kindu kilacha atuma diyo wa inyo atumana athaithima kanisa usu vamwana mutavanya una enende ma ilamba kunena nyavata wa muwa na kunenga serikali mwanya kutoa isio kunekeli walana mo enende ama kuatelela mayesa kuitikila kanisa usu wende kisioni cha ilamba
itakwata kibeti ndiambosi atokana na ngea ngakabitu ya kakeka kila kindu chonse na ndatika ya muthengo asia kana ithi twelamba twaenda twasia ati twasia kana ka mundu kawae kakwe athike onambia indi tikana ka mundu kwewa na kuthika kakekewe mbesa mubukoni. Kitongo Mulandi ni senior chief wa Kenza location ni wekithia movoa bala wetali vote in ya vikio visini kwake na kwiko okunikiliwa kukulia siana ila siatumikia kutolo cha twele tutu na siatikila kutoa isi ya kiko kiu ona kwithia okunikili wende na kutoa iwa siana ibindu isi ya kiano nisi ya konfesi kana siya tumanito konisani nikenda siwe ila siya maeskoti nisi ya konfesi kana nisi siya ingia na siya siwa sana isu basta kukona na kuwa siana kanisa kwani mwenendo wa kanisa no sini pasta. Mutongo TV ni abiko visini wandi o wanyu wala umbano wa enembe abaidi makanisa uba wana mutabanya uo watu wa Yesu na kuenda kumanya mono yuluwange wa mutabanya uo na wala tuenda kunena nake na kuiwa ukewa wa kanisa uo ni wale kunena na Mutongo TV na indi atelemia kusikata kisese cha Mutongo TV cha nyai cha movo na indi o sakamota kake na o maluko visini wandi o Ndema ilamba ila inyo kitu cha umelone wa suwa ni mumeti na wakwa maudhi ulukoni mwavisi wa DO wa inyo ila kitu cha umelone wa suwa majenda usese udhingililo mono vindani ya manywa mabingu ete maskulu wa kila maweta yumena vya kuhivya amanywa mevithukiwa ila mumete maskulu ni tulivota vilingwa mwovoku mwavisi wa DO inyo ulawe kitu cha umelone wa suwa va kauntini ya kitu neta Onesimus Chalo.